Mwiriwe neza abakunzi ba Damuke TV n'umwanya mukuru mu Kinyarwanda mugiye kugezwaho nanjye Blandine Wikunda n'amakuru ayobowe na Sam Kabera. Turi ku 18 Nyakanga 2026. Perezida Paul Kagame yakibuye urubyiruko rwishora mu biyobyabwenge arwibutsa ko ari rwo rufite inshingano zo kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza ariko bitazakorwa n'abantu badafite ubuzima. Ibi Perezida Kagame yabigarutseho mu nama ya biro politike y'umuryango wa FPR Inkotanyi yabaye ku 17 Nyakanga 2026 aho 60% by'abitabiriye iyi nama ari urubyiruko. Muri iyi nama Perezida Kagame yagarutse ku rubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge bitandukanye avuga ko ubumenyi bwose waba ufite ariko udafite ubuzima ntacyo bwakumarira, abibutsa ko igihugu kibategerejeho byinshi kandi nabo ubwabo bagakwiye kubitekerezaho. Perezida Paul Kagame yavuze ku buzima bwitabwaho nk'uko umuntu atera imbuto igiti kigakura ukajya uhora ugiha ibyangombwa gikeneye kugira ngo gikomeze gikure gifite ubuzima. Umukuru w'igihugu yabwiye urubyiruko ko ibiyobyabwenge mbere y'uko byangiza sosiyete bibanza kwangiza umuntu ku giti cye, abibutsa ko impamvu babinywa bihishe ari uko bazi ko ari bibi. Avuga ko uko wabihisha kose ariko bigeraho bikagutamaza ndetse bikakugeraho ingaruka. Yababwiye ko byoroshye kubitsinda mu gihe mbere na mbere umuntu atabifata nk'ibintu byiza bigomba gukorwa cyangwa se by'igitangaza ndetse n'ubikoresha ntabihishe. Umukuru w'igihugu yavuze ko atazahwema kubibutsa ko igihugu ari cyo cya mbere kandi ko urubyiruko ari zo mbaraga zacyo kugira ngo kuko rugomba kubaka u Rwanda rw'ejo hazaza. Icyo tubatezeho nk'urubyiruko mu ijambo rya Perezida yavuze ko ari uko icyo atezeho nk'urubyiruko twebwe mu bishya u Rwanda rwifuza mujya mwumva ibyo bavuga byo guhanga ibishya. Ibyo bikorwa n'abantu bafite ubuzima, bafite ubumenyi, bafite gushaka guhanga ibishya bigera kure, birafasha, birubaka, byubaka igihugu u Rwanda ndetse n'igihugu muri rusange. Nibyo twifuza. Perezida Paul Kagame yavuze ko umuntu agomba kugira igihugu cye, akagira aho akomoka kandi akagira icyo agiha. Dukomeze no mu yandi makuru aho Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Madame Mukantaganzwa Domitira avuga ko abantu bagomba kumenya ko na nyuma y'ubutane kubashakanye kongera gusubirana bakabana nabyo bishoboka. Mu buhamya aherutse kuvuga abijyanisha n'imirimo yakoraga y'irangamimerere mu karere ka Nyarugenge mu myaka ya kera, yavuze ko hari imiryango ibiri yamutangaje. Iyo miryango yari mu mugabo n'umugore we bari bamaze imyaka igera kuri 25 baratandukanye, naho undi wari umaze imyaka 15. Iyi miryango yombi yemeje kongera gusezerana bakabana nubwo ngo bari baratandukanye bakanahemukirana bishoboka byose. Yavuze ko icyo yabwira abanyarwanda kuri iki cy'ubutane ari uko gusubirana bishoboka. Yavuze ko mirimo myinshi yakoze yigeze gukorera mu irangamimerere mu karere ka Nyarugenge aho yagize imiryango ibiri yaje gusezerana y'abasaza. Umuryango umwe wari umaze imyaka 25 baratandukanye, umugabo n'umugore baraza baje gusezerana. Umugabo yari amaze gushaka abagore nk'inshuro 5. Umugore wa kera we iyo bamusendaga yasubiraga iwabo bakamuha isambu y'uburushyi bakamwubakira akazi akabaho. Ariko nyuma y'abo bagore 5 umugabo yaragiye ajya kugarura wa mugore, aragaruka barasezerana. Icyo gihe ngo bamubajije impamvu avuga ko yazengurutse cyane mu bagore bose asanga nta wundi mugore mwiza bakwiye gusazana uretse uwo. Naho umugore bamubajije impamvu yemeye kugaruka yavuze ko uyu mugabo ari se w'abana be ndetse ko kuba yaramusabye imbabazi ari impamvu ihagije kugira ngo amwemerere. Yasoje avuga ko iki ari ikintu cyiza ndetse ko ari ubuhamya bwiza abantu bakwiye kumva ko niba kwihangana byanze kuko ku bana bisaba kwihangana no kwirengagiza. Iyo byanze rero ugomba kwibuka ko mufitanye abana kandi abo bana bakeneye mwembi ndetse kandi ukanatekereza ko gusubirana ari ibintu bishoboka. Reka dukomeze no mu yandi makuru aho urukiko rwa rubanda rw'ubujurire rwa Paris mu gicuku gishyira kuri uyu wa 18 Nyakanga rwashimangiye igifungo cy'imyaka 27 cyari cyarakatiwe Dr Eugene Rwamucyo yahamijwe ibyaha birimo kugambana hagamijwe gukora jenoside, gufatanyacyaha muri jenoside ndetse n'ufatanyacyaha mu byaha byibasiye inyokomuntu. Mu gushyingo 2024 urukiko rwa rubanda rwa Paris n'ubundi rwari rwarahamije Dr Rwamucyo ibi byaha rumukatira igifungo cy'imyaka
mwaka wa 2027. Dr Rwamucyo yahoze akora mu kigo cy'ubuzima rusange cya kaminuza y'u Rwanda, akaba n'umwarimu muri kaminuza nkuru y'u Rwanda. Ibyaha ashinjwa bivuga ko yabikoreye mu byari komine Ngoma, Huye, Gishamvu zo muri perefegitura ya Butare. Icyagarutsweho muri uru rubanza kurusha ibindi ni uburyo yashinyaguriye imibiri y'abatutsi. Yategetse ko bashyingura hifashishijwe ikimodoka gikora imihanda cya Caterpillar cyabashyinguraga mu cyobo rusange hafi ya paruwasi Nyumba. Usibye gushyingura imibiri y'abatutsi bari bishwe, bivugwa ko muri icyo cyobo bashyinguyemo n'inkomere z'abatutsi bari bakiri bazima. Amakuru yacu katuyerekeze hanze y'imbibi z'u Rwanda, duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umugaba mukuru w'ingabo z'umutwe wa Twirwaneho General de Brigade Charles Sematama yatangaje ko yaba ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa Twirwaneho ntawe ugenzura uduce turimo centre y'Igipupu cyangwa ahazwi nko kwa Murima mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. General Sematama yatangaje ibi mu gihe muri uku kwezi muri turiya duce habereyemo imirwano ikomeye. Mu cyumweru gishize Twirwana hisanzwe ifatanya urugamba na M23 yatangaje ko yigaruriye centre y'Igipupu iherereye muri territoire ya Mwenga, ariko nyuma y'iminsi 3 biza kuvuga ko ingabo zuriya mutwe zongeye kwitakaza ikisubizwa na correlation y'ingabo za leta. General Sematama mu kiganiro yahaye chaîne za YouTube yavuze ko Twirwaneho igenzura imisozi yitegeye Igipupu gusa, yabayo cyangwa se ingabo za leta akaba nta numwe uyirimo. Sematama icyakora yavuze ko iya centre isa n'iri mu maboko ya Twirwaneho kuko ingabo zayo zikora uburinzi zikayigeramo mu gihe abaturage bari bayituyemo bamaze guhunga. Abajijwe ugenzura agace kahazwi nko muri territoire ya Fizi, uyu musirikare yavuze ko tugenzura imisozi ihareba naho turi hejuru yaho nta wambuka mu muhanda cyangwa mu mazu yaho, ndetse n'ingabo za leta nazo ntazihari. Sematama yaburiye ingabo zirimo iz'u Burundi na FARDC ziri kwitegura kugaba ibitero byo kwisubiza uduce zatakaje, azimenyesha ko wabatsinze ntaho yagiye ndetse ko Twirwaneho ibategereje. Reka tunyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ikigo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara muri Amerika cyamenye icyateye icyorezo cy'indwara y'impiswi ikomeje kwibasira abaturage b'iki gihugu. Iyi ndwara yatewe n'agakoko kitwa Cyclospora kabonetse muri salade yakoreshwaga na resitora za Taco Bell. Iperereza ryakozwe ku bufatanye n'ikigo gishinzwe umutekano w'ibiribwa n'imiti FDA ryagaragaje ko salade yanduye yagezwaga muri resitora za Taco Bell zo muri Amerika 5 zirimo Indian, Kentucky, Michigan, Ohio ndetse na West Virginia, ivanywe muri Mexique. Kugeza ubu abantu barenga 1644 bamaze kwandura iyi ndwara izwi nk'impiswi itera impiswi zikabije, uburibwe bwo mu nda, kugira isereri, kuruka no gucika intege. Muri abo 94 bamaze kujyanwa mu bitaro kubera uburwayi bukomeye. Abaganga bavuga ko iyo ndwara itavuwe ishobora kumara ukwezi kurenga, igatera umubiri kubura amazi menshi nubwo akenshi idakunze guhitana abantu. Nyuma yo kumenya inkomoko y'iki cyorezo, ubuyobozi bwa Taco Bell bwatangaje ko bwahise buhagarika gukoresha salade yose yatangwaga hifashishijwe ibintu byaturutse muri Mexique. Leta ya Michigan niyo yibasiwe cyane n'iki cyorezo, aho inzego z'ubuzima zaho zivuga ko uyu mwaka hamaze kugaragara abarwayi barenga 5,000 bakekwaho cyangwa se bemejwe ko barwaye iyi ndwara. Reka dukomeze no mu yandi makuru, aho intambara iri hagati ya Iran na Amerika ikomeje gufata indi ntera nyuma yuko Iran igabye ibitero bya misile ndege zitajya pilote ku birindiro bya Amerika biri muri Kuwait, Bahrain na Jordania, ishinja ibyo bihugu kwemera ko ubutaka bwabyo bukoreshwa mu kugaba ibitero kuri iyo. Igisirikare cya Iran cyatangaje ko ibyo bitero byari igisubizo ku ijoro rya 7 rikurikiranye Amerika yari maze igaba ibitero ku butaka bwa Iran byibasiye ububiko bw'intwaro, ibikorwa remezo bya gisirikare n'ibigo by'ubutasi. Mu gitondo cyo kuri 18 Nyakanga 2026 impuruza z'ibitero zo mu kirere zumvikanye inshuro nyinshi muri Kuwait, Bahrain na Jordania, aho inzego z'umutekano zagerageje guhanura misile zari zinjiye muri ibyo bihugu. Igisirikare cya Kuwait cyemeje ko cyahanganye n'ibitero bya misile na drone, gisaba abaturage kudahangayika igihe bumvise urusaku rw'ibiturika kuko rwaturukaga ku buryo bwo kuzihanura. Iran yavuze ko
ko yibasiye icyambu cya Al Hamadan muri Kuwait gikoreshwa mu gutera inkunga amato ya Amerika, ikigo cya gisirikare cya Al Assam ndetse n'ibirindiro bya Sheikh Issa muri Bahrain. Yanatangaje ko yasenye ibigo by'itumanaho n'ubutasi byifashishwaga n'ingabo za Amerika muri ibyo bihugu, nubwo ayo makuru ataremezwa n'impande zagabweho ibitero. Ingaruka zatangiye kwigaragaza kuko uruganda rutunganya amazi n'amashanyarazi muri Kuwait rwafashwe n'inkongi y'umuriro, bituma hafatwa ingamba zo guhagarika bimwe mu bikoresho byarwo kugira ngo harindwe k'ibikorwa remezo byangirika kurushaho. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kuwait cyo nacyo cyahagaritswe by'agateganyo indege zose mu gihe ikirere cyafunzwe kubera umutekano muke. Mu butumwa bukakaye Iran yaburiye ibihugu byose bicumbikiye ingabo za Amerika ko bishobora gukomeza kugabwaho ibitero, ibisaba kurinda abaturage no kubakura hafi y'ibirindiro bya gisirikare. Ivuga ko ubutaka bwabyo bwahindutse aho Amerika ikoresha mu kugaba ibitero kuri Iran. Naha dusoreje amakuru yacu kuri uyu munsi. Reka nshimire equipe ngari y'amakuru twafatanyije kugira ngo aya makuru abagereho. N'amakuru rero na Sam Kabera mwagezweho nanjye Mlanzi N'Ukunda.